Kakun nyo terap National Awakening Movement ni kesengi kelepen pau hau CM ke KHADC ubah penyat sing siing bekim kwa setia bekiwe pat kijat penriu kinyo thep vote lang hak election MDC hak KHADC. Nakaliang working president ke kenam ubah Thomas Pesa ulai thu bekilakan turu ya ke executive committee makan ne ai kam keloi halor ketika bentar shwa bandir kapor. Nadu arajar khanrio na kapor daki hotli kisien ngilai kendo ya kibor jong dis council banyakran ya kawai ke benta ka bakerpang ba kum ke dis council ngata ki pajba pres lak ka kibor jong ni kira kemau bang ka khanam kila juikan bas pangka sispa adupra 180 rule ban pencai pajba ban tutuk kai gini ka sispa adupra 80 rule kabadai ka anjung dis council ka kran chapang utau bureu ubodon ya ka hok ban tebut dis council kapatai manu bala ban tebut dis council but hau arja khan reu ngilap ondang ngilap pulih bai kani ka an ngilap ba let's say kampat biang ba ngilap tho cha dis council bagi ni ban pen scam no ya kani ka an ngiri ban pen scam dagi kentin gi basai ba ditang ukasi ubala ban tebut dis council kana ba kanum don kajing ya kajing huri-hura kana bang ini miap ha ladadan ba ujor sibo kaying kasiriru ke kani ka an ke berim lansu pentip lang pajba ka ongum no ha ka sispa arfu pra ediru manu bala ban tebut ke batai kumni kani ka an ke berim kum bakalong manengkong dei bandai utau Indian citizen kabar udai bandai khat prasnem seneng kabalai udai bandon ha padeng kam met ka bakoi ka bakhya ka cingmut ka babej kabasau pada umdi bandai uta ubureu ubala sya penrem hakaying kaseri lene hakano kono ka ai laki daw ki baper Henry ka basausi ka long hap po jong ata pada kila tho ngan supuli pi kum bakalong kram bangin sutula provided that a person not belonging to the scheduled tribes as specified in Part 12 of the Presidential Order 1950 as amended up to date shall not be entitled to vote hadu ita dan suyaham iba hadin ita pada kentin ke bawan rak kajingma kabaong unless he is a permanent resident of the district kabamun kani ka an kabarem ko ang ba ubam dai ukasi Henry udai permanent resident ula ban tebun di hat try jong kani ka paragraph ada haka section sispa arupra 3 kabatai kamut ayu utau permanent resident haba batai pada ko ang ba uno bureu balasa khadar snem seneng ula dai permanent resident ting yu i na kaleng jongi da doa jakan rio bakan long ka bam kajing ma ka bakhara ba kani kajing khang kampat scam ngala ba dongot kajing khang kampat don hiru te kani kan pensunjor anu mara kajing ma hakipor gi banwan te na kaleng jongi ngila ya keren bat ke CDC ba penyat si emdrom bat ngila ai kajing mut ba ngiri ban amenno ikani dakabab besuk lang iwe iklos iba thamai kaban batai bet ba la ban the vote hak dis council election udai bandai bet na kajai berdiri khasi kala sai kedar kabar ka men badang yong ba ini kentin iba kumangila pule mena hadin ketua kentin entitled to vote so ya kani kentin ba hadin pada unless he is a permanent they ban delete no baro Deban delete no, I full stop no, hadu itu vote ladam. Nang tak pada, ya kan ni kebentar pada kebabatai kamut ayu permanent resident ru ban bendu no. Dan nakal yang kajing sokuman kalau ba hadin bagi keren kam slam bat di ba penyai bagi. CM jongi iru iong hiba kanile si kadai kebangi dan kambah ke benri. Dan isong hang ni apa dis council. Lagi melak ban pembaik ya kan ni kam dan cumut dah. Di nakaleng jongi gila ong ba kinsim kya ba gane badon kam bat sispa anaka sispa persen kadai ka kam ka bala dai ban le no bat nakaleng jongi tu malai jumut lang ni
Bapaknya Syah DCA Minister Unsur Kenduk Insya Pak Ba ide ban le ya kene kan ploy kana baka jing mensau kana muat